What up, guys? It's a boy Makala. It's a Niatike Kwazuka Vela Makala Suka Sekrong. Sitakzabula TV show. We are back, guys. So, Lanas Gupiglen Zawale, Ngaikosha, Kupikocha. Ngaikosha, guys. Maras Kona Kona La, Bas Biti, what's his to Capasimo, Nalumia Babelo Kona, Bas Wenda Timanga Kona La, Marases Figure Stakzabula TV show. Angebalung. As BT will Analumia Babelos Padelo Usinanging stuff. Can I be at the cast? On the put. Ninja put. I sapira put unja. Siyapila mna bakubita bani kama ngosinathi mnisi puti ngolo sibhalele la sitakuzabula TV show sasuka leseta la for wena ngibhalela uthi kwenzakalani puti puti lana nginkinga ngihamba ngayothwala lomnye baba bathi mehle nyoka bese lo babe lo ngaye ukuthwala kuyo ngithwalisanga ngesixoxo bengilambile manje sixoxo sike sangisebenzela but nyala sangisebenzela sidla inkukhu tami okweni sidla inkukhu takho sike sakusebenzela boyibona imali ukuthi iyangena bengiyibona but nyala ngisayibona seyendani nyalo lesikole lesixoxo ngasisangihlupa ngathi senzaba sendathi into efana nani nje akusafana saqaleni njengoba imali icaleni yala sisanginika imali sesimosha kuphela sisidla inkukhu tami mina kimi lena idzingathini babukeli idzingathini sakustakuzabula TV show asidlali mase sifikile nyalo ufuna sambe siyomfuna lo baba size simthole ngoba sesikhona thina vele siyalungisa angezivumele ukuthi abantu bahlukubeteke so umthwalisa kanjani umntwana ngolomnye ngesixoxo besimholela nyala samningi sho leti nyanga ti fake leti nathi bona guys ini babe ungabe yamati ukuthi uhlala ngaku lo baba uhlala ngala singaya kuyenyana sitakuzabula TV show cameraman bambe sitavela sesikonze kulo babe thank you cameraman asakhona manje manje ngabufika kanjani manje ngoba nje siyakuyisa lapha lesini mfethu ngabe ngiside kakhulu nje ukuthi siye lapha lekhaya ngoba vele sifunda kusifunda kusibona kakhulu cameraman sitakuzabula TV show siyakhola yalo sokuphela kulungisa konke phela ngasathi yabona nakufa ikinyanga lethi friendly ngifuna njengoba ngithi buka kahle phela le cameraman ngiko la mna akasingudo baba wena njani mna ngathi soshaya inhlitiyo mna inhlitiyo mna azingena singangena mna ku right ngathi mna singangena mina ngicaphile mna ayikho inyanga lengisaba ngena mna cala wena phambili ngoba ngakhona nokuthi akusala sikhathi uthwala la lesifikile sitakuzabula TV show sawulungisa simo mna ke wona la sifikile singibani behle bani bese embuti bese embuti sesikhona thina la ukuthi sikhona sitakuzabula TV show sawulungisa kakhulu abali la uphi mna khomba mna sisapedala la mna ulalo Fuma mkhulu zibro. Ngoba vetsana makhimerana. Kahle mkhulu kusiphakamela mkhulu. Kahle kusiphakamela. U right mkhulu? Right. Ngabe yana teacher? Nikeleta phambili. Nikeleta mhlambe nahlanganisa yini mkhulu? Belithi tonanza njena. Sicoco belithi shayekile manje ngathi mina ngendisa ngesicoco. Mkhulu ngajaki khuluma mkhulu. Uthi kwenzakalani? Letha la kimi jaha, nishayekile. Nathi kimi into efuna sicoco, ifuna imali. Shayekile vele, ngifuna unatha utshwane bangani. Futhi wafika kumkhulu wathi ufuna sicoco wena? Ngizange ngifuna sicoco. Wafika wathi ufuna kuthwala. Mkhulu waye ucambe imanga ngoba uyasho ubhuti uthakazange afika wathi ufuna sicoco la ku. Mayeta, akazange athi ufuna isicoco sephila. Ngathi ufuna isicoco semachele, isicoco lesa. Isicoco sebafati, lesinemafati. Futhi wafika washo njalo. Mambuta. Ngathi mina ufuna isicoco lesijani noma nebafati banaso isicoco. Manje naku mkhulu asekele ukuthi ufuna isicoco lesijani. Naku mkhulu isicoco sesimniketa inkinga. Nyalo sesiyamosha le njini yakhe mkhulu uthini ngaloko wena. Umniketa njani isicoco sitamniketa inkinga? Balaleli. Utile bhuti lana. Ngikhuluma nami ngikhulekela abalaleli. Mkhulu wayi wente so manje. Hayi, umsebenzi wami lo. Lokuthwalisa abantu ngento lengekho. Madwesa ngene khona. Lethi mina into engithithile mina banaka. Ngithithwe ukuthi angitshela athi ufuna isicoco. Isicoco sikabi. Mkhulu uthi akazange wathi ufuna isicoco, wathi ufuna kuthwala wena umniketa isicoco mkhulu. Wathi decidela wena. Ngicela khuluma. Ulanze thina futhi ngoba uyasithemba. Nginike lifuba ngikhulume. Ngitshela ukuthi mkhulu ngangisesisi mina mkhulu. Ungangisesisi angikho njalo mina. Ngitshela ngamakhulu. Angithi ukuthwala la mkhulu. Okay baba. Khuluma kahle. Ngicela khuluma. Utile. Ngitshela ukuthi ufuna isicoco.
Isicoco sikabili. Hayi mina sinjalo le Ngicela masixoxisane manje. Uthawukhuluma. Uthile bhuti. Mangukude wathena sicoco ngasithola kanjani? Mina ngathitheka ngini ma-2000 Emnakethu ngishitana mina wena mina ngifuna kuthwala nongineta sixoxo. Ungibalele sicoco. Isicoco sikabili inesicoco semantombazane. Kunesicoco lesilwana. Mina isicoco ngimthwalisela semantombazane ndathiwa amantombazane eda. Angamthwalisa kalese. Mkhulu akazange wasufuna amantombazane wathi ufuna kudla imali mkhulu ngalamanye amagama wena uyifraud ufake mkhulu. Ngifake. Ufake vele wena. Ngifake. Yabona nebantu bonke bakubona nyalo mkhulu ukuthi ufake njalo. Nyalo sithunzi zakho sitawushonaphi ya. Makamera ngenaphi nyalo ufake vele wena. Mkhulu. Ngiyawathi umsebenzi wami. Umthwalisele nyalo sesiyamhlupha uthini ngaloko. Sangihlupha yasi. Kumele sibuyele ku. Sangihlupha ngidla ngikukhutama Kahle sixoxo. kahle nenkinga nentongopha noma. Ngiyekuthi uthathe isixuqo sakho bheke ngoba sesiyamhlupha. Angeke ngisathe isicoco. Uphikisana nathi mkhulu. Angeke ngisathe isicoco. Sasixoxisa kwempela. Sothi aphile naso semhlupha. Angisasifuni. Sicoco. Sicoco dzala senhlupha bengifuna vele sithole umuntu singasabuyi kimi. Mkhulu wayathi le TV show letela kuwena ngidla ukuthi yini igama layo. Ama TV show mina ama camera into nawo ngwani. Sitakuzabula TV show mkhulu. Ngitsabula TV show. Wayathi endichaza kuthini? Ndakutsabula ngathi TV show. TV show. Cameraman mkhulu ngathi uyadlala la. Akasithathe serious mkhulu uyasithatha isicoco sakho noma Angithathe isicoco. osimarket. Mina ngite isicoco. Simarket. Nelijaha. Cameraman asambe emarket. Siyabuya, sambe emarket cameraman. Hey guys, sizobuya macala Sitakuzabula TV show sesibuyile sikhuluma namkhulu la. Mkhulu ngathi soyafuna ukukhuluma. Mkhulu uthi kwente kanjani isicoco sinjani? Sicoco. Mkhulu sikhuluma ngesicoco sosikhohliwe. Hayi man. Yena ngiyona ngithanda. Ngithi mina sicoco usijika kanjani kumnaka sibuyile kuwe umnikazi. Sicoco ndasibuyisa mana ngiyona angithandi bukani senjani nje. Hayi sekwenteni thina hayi mkhulu uthini phambi kwama camera ngithi thina sicoco sithatha kanjani? Sicoco ngasithatha. Mara ngithanda ngendlela eningi. Sifuna le gama lelo ke mkhulu sicoco dasendani? Ndasibuyisa. Mna kakhululeka ngani? Akukhuleka mara ngikhuluma. Sasenyalo phela. Angithandi nendlela ngithi utokhuleka mkhulu ngani? Utawukhuleka. Sesi right mkhulu ngawo. Mara angithandi discipline leningi ngiyona bukelani ngifuna kanjani ngenxele. Discipline yani mkhulu ukuthi discipline la. Ufuna abantu bathini? Wena unyaka ifike Bukela mkhulu. Mkhulu. Siyacela ngoba sitawubuya kuwe mkhulu. Enda ngothanda lento sitakwenda yona masibuyela. Yabona mkhulu lokwende kenya lokuncane. Mara ngilibambe lingashone nende kimi. uthi kone njani mkhulu? Ngilibambe lingashone. Mkhulu. Mbona ngifuna kanjani ngenxele? Ningibambe. Asambe bhuti uyasithusa lo muntu. Asambe. Sitakuzabula TV show guys, nibonile siqaphile simo. Bhuti sonzela ngahambe bhuti. Sakela mkhulu. Asuka wena. Mekelena khulumeni. Guys, sitakuzabula TV show siphoya baqala nathi sekhona ngilungisile simo mina. And sayisilungisa futhi. Sabuya kumkhulu ngingambona khuluma so manje inde sabayekela masebasovela bakhuluma njalo. Asibekele. Angeke ndilutho. Bhuti ufila njani njengoba sesilungisile simo so? Angifila ngihappy ngiyangright ngimnanzi. So asithi mkhulu uyaqhubeka ke angayilanzi le ndiyafuthi awenta njani futhi? Nawuphenze ngithe kuwe bhuti. Alright.